Mwaramutse neza, mumeze neza, nizere ko weekend kabisa bamereye neza. Turi kuwa gatandatu rero ni tariki 19 ni ukwezi kwa cumi, ni umwaka w'ibihumbi 2024. Ubu rero amakuru aramutse avugwa muri siporo, ni amakuru y'ikipe ya APR, aho uyu munsi iraza kwesurana n'ikipe ya Gasogi United. Perezida wa Gasogi United rero agize icyo atangaza umusaza Kankoza Nkuriza Charles cyangwa se KNC, agize icyo avuga kuri uyu mukino ukomeye w'ishiraniro urabahuza n'ikipe ya APR. Uyu mugabo akaba atangaje ibitego baraza gukubita ikipe ya APR, ikipe y'ingabo z'igihugu. Agize ati rero KNC yatangarije APR ko ibitego azayitsinda, yemereye Jaguar green card n'ibitaba. Umva ibikabyo by'uyu mugabo rwose. Jaguar yamwemereye green card, yemereye green card kabisa. Uyu mugabo urumva ko afite ubwiyemezi cyane. Perezida wa Gasogi rero United Kankoza Nkuriza Charles yatangarije APR FC ko azayitsinda ibitego 2-1. Ati nibitagenda uko akazaha umuvugizi w'abafana b'ikipe y'ingabo uburenganzira bwo kurira mu kabari ke ukwezi kose. Uyu mugabo rero ati uyu muvugizi w'abafana ba APR azarira ukwezi kose mu nzu yanjye cyangwa se mu kabari kanjye. Ibi uyu muyobozi yabigarutseho mu kiganiro rirarashe gitambuka kuri Radio 1 cyo kuwa gatanu tariki 18 Ukwakira, ni ku mugoroba rero, aho yari ayoboye iki kiganiro. Muri iki kiganiro KNC yahamagaye umuvugizi w'abafana ba APR Jaguar Frank, bombi bahiga uko amakipe yabo azitwara mu mikino bafitanye kuri uyu wa gatandatu tariki 19 Ukwakira ni 2024 saa moya muri Kigali Play Stadium niho iyi match iraba, ni ku mugoroba kabisa. KNC rero yahize ko agomba kuzatsinda ikipe ya APR FC ibitego 2-1. Yagize ati uyu mukino APR ntidatsindwa ibitego 2-1, wowe Jaguar nguhaye uruhushya green card yo kujya muri one for the road, ukarya ukwezi kose k'ubuntu. Aka ni akabari k'umugabo KNC kabisa, perezida wa Gasogi. Ati ku rundi ruhande rero Jaguar yatangaje ko abakinnyi be bose bameze neza, ndetse ko igice cya mbere nikirangira ataratsinda Gasogi United ibitego 2, azandika ibaruwa isaba ko bayiha amanota 3. Ati niba igice cya mbere bitaza kuba ibitego 2-0, nzandika ibaruwa tuyihe umuyobozi, dusabe Ferwafa kuguha ayo manota, ati kuko uzaba uyakwiriye. Ati uko imyaka ishira niko umukino wa Gasogi United na APR ugenda uzamura ihangana, kubera amagambo aba yavuzwe mbere yo guhatana na KNC. Ati KNC rero nawe yatangaje bikaba ibintu bikabije, urumva ko bose bagiye bikora mu matanazi kabisa, bivuga imyato. Gusa mu mwaka ushize w'imikino Gasogi United yasezereye ikipe y'ingabo z'igihugu mu gikombe cy'amahoro, bikomeza umukino wo kuwa gatandatu rero n'ibyo nabyo birimo, bikaba bikomeza uyu mukino. Ikipe y'ingabo kandi ntirabona amanota 3 muri shampiyona
kuko umwe yakinnye yanganyije n'ikipe ya Etincelles ngira ngo murabyibuka aho banganyije ubusa ku busa. Uyu mukino uzabanzirizwa n'uyu wa Rayon Sports izakira Bugesera FC saa cyenda. Umukino wa Bugesera FC na Rayon Sports niwo mukino uzabanza, bizakina saa cyenda. Ni kuri Stade Pele Stadium aho ikipe ya APR izakiramo Gasogi nayo rero aho barakina ku isaha ya saa moya. Aho turabanza kureba umukino wa Rayon Sports na Bugesera byesurana. Ikindi rero APR nayo itangaje ati ikipe ya APR rero yatangaje ko umukino w'umunsi wa gatandatu wa shampiyona yakiramo Gasogi United kuri uyu munsi saa moya z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium iraza kuba idafite Tadeyo Ngwanga na ukina mu kibuga hagati ndetse na rutahizamu Mamadou Skasaye. Ni umukino wa kabiri APR igiye gukina muri shampiyona nyuma yo kunganya na Etincelles FC ubusa ku busa. Umukino umwe rukumbi baherutse gukina muri iri rushanwa. Umutoza wayo rero Danko Novic yavuze ko mu bakinnyi azaba kuba afite harimo Tadeyo ataba afite uyu munsi harimo Tadeyo Langwa na Mito witoje rimwe nyuma yo kuva mu kipe y'igihugu ya Uganda, ndetse na Mamadou Saye wari wahamagawe mu kipe y'igihugu ya Mauritania. Uyu munya-Serbia yavuze ko ku mukino wa Gasogi United ashaka kugerageza ibisubizo bitandukanye mu busatirizi bwakunze kugaragaza imbaraga nke ku buryo APR yakongera kubona izamu. Ati ku mukino w'ejo cyangwa se ku mukino w'uyu munsi turibanda cyane ku busatirizi. Ati rero uyu munsi baribanda ku busatirizi bw'izamu kugira ngo babone amanota 3. Reka rero tubihange amaso ubundi tuze kureba uw'ibivamo. Murakoze cyane kubana nanjye, ndabakunda cyane. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze tubane.